Ko te whainga ia kai whawhai, ko te eke ki tērā taumata tuatahi o te ao. Koera tōku whainga, koera te whainga oku hoa, kia eke ki tērā taumata. Ko a rātou mahi ko te whawhai. He ākonga tonu au i roto i tēnei momo mahi, ahakoa taku roa i roto i tēnei kēmu, he ākonga tonu au. Ko tētai ngā whakahokoranga mōku, kia noho ki ngā mātāpono, kia wairua tau i a koe whawhai ana, kia noho humari. Nō mua mai taku ngā kainui ki tēnei hākinakina. I put protein with my smoothies and stuff, or my wheat bix. He ngākau nui tōku ki te whawhai, ki te pātai atu koe, ki aku kaiako no te kura, hea te momo tauira au. Ka ki rātou he tamaiti hātekehi, kaha whawhai i te kura ki taha ona hoa. Nō reira, I chikinau tērā wairua whawhai, a kātahi ka whakatō I roto I tētai mahi meke meke, yeah. I a awhina ngā koranga meke meke kia whakatūria I tēnei whare, naku te tuāpapa I awhina, koenei taku kāinga rua. Te kaumārua aku tau, te wai timatau I konei. He krapu rongonui anō hoki, I roto I te ao meke meke. I wai atu taku pāpā ki a Isaac e pātai ana me he mea, he tāna taku kuhu ki te krapu. I te tuatahinga mai ki a Isaac Kyle. Engari, nā runga I ngā hononga o tōku whānau ki te whānau a Isaac I ki ai mai ia. We've had Sonny since he was 12, he's nearly 20, so it's pretty cool. He's a show-off in the ring, he's always been kind of confident and not nervous. He said I was tough ass. I've only been nice to him twice in 7 years. And both times I was nice to him, he never turned up the next day, he had a day off. I've never turned anyone pro so young, I turned him pro at 18. He's good, he's really good, he can go all the way. Yeah, I wouldn't say that in front of him. He tangata hātakehi a Isaac. He tangata tōtika ia. Engari, I roto I te wairua aroha, ko Isaac he iho pū manawa mōku. I tipu ake au I te urutaho tāmaki, I kura au te kura kaupua Māori o whānau atu marae. No waitisi aku hoa katoa, mai te kura tuatai tānoa ki te whare kura. He taituara rātou mōku, ia oku whawhai ka tai mai rātou ki te tautoko me he mea he haka tautoko a muri. Ai. Kei piha tātou te rangi nei. Ka tātou ki te kauhoi ki tēnei moana, ki tā oku kaihana me taku whānau anō ki. Ko tētai o aku maumaharatanga, e ngau ana I te moana I au. Oti rā I hara mai ngā lifeguards kia kohi I au, and I haere au I runga te piha rescue. I do a boiler pie. It's lamb and kumara. I whakahaere a pāpā I te RSA,
ai whakahaere hoki taku mātua keke I te Piha Surf Club. Moku ake I tipu ake māua I te uru o Tāmaki I Piha. Nā reira, tā mātou whānau katoa I mahi ki te RSA. I whakaro māua ko te RSA tā māua wharu. Nā reira, ia māua e tamariki ana, ka hara mai te tangata, ka hoko kai, ka noho ki tā rātou whānau, ka kaitahi. Ko tā māua ko Sonny, ka hiko I haere I ngā tangata, ka tāhai I wā rātou kai, I tā rātou tepu. Engari, ai, pera māua ko Sonny I ngā wā katoa. I rawi tā māua tipu ake I Piha, ko te whānau katoa, e karapoti nei a māua. Toru, rua, tau, Ono! Ia māua e tipu ake ana, kā koe te tia Sonny e te katoa. Tōna iwa marama ia I tīmata ki te oma. Nā reira, ia, porangi, nana kia oma ahere ana I ngā wā katoa, engari, e ngā kaunui ana ki tana whānau, ki ana hoa ko ia tērā. Okay, next game, so you can build the best sandcastle. Ki oku whakaro, kua noho pērā tonu ia engari. Ina nei kei reira tētahi wāhi anō. Wāhi haumaru mana, mo tana ngāo, I te mea he nui tana ngāo. Te papa meke meke, he wāhi pai tērā mana, mo aua āhuatanga. Aku hoa whawhai, hā te kehi te katoa, pērā E taku kaiako, ki te whahupahu kōrero. Engari, he waiaro pai, ia te rangi ahakoa, kare tētai o mātou I te hiehia, ka haratau I tērā rangi, ka taitonu mātou ia te rangi. Ka meke tahi tātou, ia tātou anō, I roto I te wairua pai. Fighting you, it's all on you. But seeing them change their lives and seeing those guys grow up and helping the next lot coming through. And we've got that now, we've got a couple of young fellas here. Yeah, like Sonny and that can be role models too, and it's quite cool because they were those young fellas not too long ago. E hara tēnei te ara māma. I tōku terenga whawhai kate anō kia hipa, I māuiwi au mo te rua wiki, I mua I te whawhai. Engari, I tai tonu au ki te haratau. Nui te utu kia haere ki tā wāhi, kia whai kai whawhai, mo era momo mea. Nō reira, ko te manako ka whai koha mai tērā mo etahi mo aku mahi whawhai. Puku mahi a Sonny I ngā wā katoa, ki te hiahia ia I tētahi mea, ka whāia ia taua mea. Ahakoa ngā pierenuku, ahakoa ngā mea kai mua I aia, ka whāia ia aua mea. Nui ngā hua moku, kia kauau e tāwewe haere. Kia noho puku, kia noho ki taku ara, kia whai I te whainga. Kaua noa mo te nae nei, engari mo te anamata. Karai pipi. Kai kia. Ka mai. Anei ko ia. Mora hea te kai, nāna atua I ho mai, tāne mahuta, haumi e tike, romo matāne, tangaroa kia ora. It's the quietest the house gets is when we're going food in our mouths.
Do we have Polynesian tonight because this is what Sonny wanted? Toko maho ho mātou I tā mātou whānau. Nā reira, kei reira, ngā tangata katoa, kua noho tahi ki tā mātou whānau, ko rātou tonu tērā. I'm normally not here though. No, He normally turns up Right as the dishes are done, like literally on Tuesday, the food is still warm, but the dishes are done. Aha kua kei reira pia e tei waka, ka whiu kupu māua ki a māua anō. Ai, he aroha nui tonu kei reira. Ai, tautoko ana au I ngā mahi ahakoa. Ahakoa te aha. Ko tētai aku whāinga, kia au ki ngā mātāpono I whakatōkia I roto I au I te kura, I roto I tēnei ao hakinakina. Kei ia tō waka. Kei ia pepe waka. Koenei ngā mahi e ngākau nui ana, engari I ona wā, he haipapa nui. E kawe ana au I te mauri o tōku whānau, o tōku hapori, taku kura. Tai piro kia mai piro nei. Nō reira, me okea ururotia,